biashara baria baringaga biashara nterechia za chuma kauntini ya Tharaka Nithi ni borite maabisa ba ukaria gotiga kuna mbaene chiao na kujukia nchobi chiao iria bakwendia betekiritwe ni watho batongeretwe ni Albert Gitari Bosi ni bakurota maabisa baba amona kinya askari ba kaunti baria bakuga ni bakubetithia athara enene ibakuromba na ndingabana muthomi njoki gutonyera kubebania na kinyamara kiria bagukurukira Mate Mugambi katumenyithie chio. Baba na kiama abairabu bira byingirwe ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bare runguru wa mwaburi umwe na rietwa Thachuma abagitumaga ntumwa kiri gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki mwina binya muno nthaka ciakwa cia Thachuma Mbahonas cia kurwa na ntumariku mato jogotha lakini tio tutema muntu uria kuthungira kirabu kia muntu akathia kabunjia gakua indo cionthe unu ni mwei na ningwenda mwitegeria bu na ningwenda mumunga mukono gutikagite muntu ukathungira kirabu kia muntu kuthia gukua indo ku muntu unu nwori betetia namba twe nathia thitangwe batongoretwe imukariri gite wao Albert Gitari Bosi baugite thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ko baunangira irabu byao na nkinya gukamata nchobi ciao na mabetia maria ruthite wegwa kirabu kiao gitatuika approved no wisi kiria giatumamba nathia thitangwe teterere lakini te polisi kana tumuntu tutu kanjoni one teta tumuntu Mbijone to mekora to Muthomi Njoki kuthungira kirabu kia muntu niyo ndeta ciamani wa Thachuma nenkothura nthaka ira ikaigwa ira nyuma yakwa twagwa muntu burari akubunjibwa kirabu tuthungira ku tuthie tuthungira kirabu ku tumenya ni indo yambatwa tumenya ni kanjo tuthungira gwa kanjo andu mauma kanjo taka mari na binya gutokera kuringana na kiama baba mwene kirabu no bateri kugwatwa na nkinya kuthitangwa na meja monthe marakethirwa ruthite indi tinto bianduka ciao kwinyangua na nkinya gukamatwa magacha makathungira ku kirabuni giaku nkinya mara mari na leseni cinontu amatha makaringa thimo ngari igacha makagwatwa kiriro kiu twina kio nkinya kio Muthomi mbere mari kakwatuikire kuri security kukira polisi ira icaga kugwata muntu uri na mabetia komoni mani no atuike nwe ukagwataga muntu uri unge na mabetia amwe na bobo bathaithite gavana Muthomi Njoki kubetigiria kuruta wira inu ciao cia irabu ata withire indi kuringana na mawatho make marakaomba kwithirwa akibanenkera majeru ni Muthomi igwa kiao gia ntuma monthe ukona ciongo ino iria mai na thina kumarira wa mabingira irabu matiri caga na matinya makuri mangi maragwire na njira ni turathire kumocha egoro nuntu ayura haya mangi mai na stress Mr. Muthomi ciana ni irengirwe cukuru na muntu uyu anenkerirwe roni thuru kirabu kiu kiawe twakuboya na gitio igwa kiriro gietu igwa kiriro kia baginu atwana otogu tweumageria na mathena tariki 8 mweri wa kanana mwaka muthiru twigwire kiao uturugurire biashara jietu nontu ni jio turinjaga tutije twana twetu turiuma cukuru tuthiko tutije twana twetu turiuma cukuru twikare atia tutije toto tonge twena tutugwete Muthomi wa Njoki tukathia atia tutekuthwira metho Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mate Mugambi.